Ndabasuhuje bakunzi mudahwema gukurikira umuyoboro wacu wa P-Mining TV. Ndabasuhuje aho muherereye hose, wowe uri mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, wowe wumva uru rurimi ndagusuhuje. Nk'uko rero mureba twageze mu mushinga wacu wa Pi Network. Buri wese wamenye uyu mushinga ndagira ngo mubwire ngo ntatezuke ku nshingano kuko igihe cyageze cyo kugira ngo agere ku byo yavunikiye. Urasabwa iki rero, urakora iki? Nta kindi, kuba timu iraguha amategeko n'amabwiriza, ayo mategeko nuyakurikiza neza uragera kuri Open Mainnet. Uyu munsi rero mbazaniye update eshatu. Urasabwa kugenda gakeya kugira ngo aya makuru yose akubiye muri iyi video uyumve ntihagire na rimwe rigucika. Njyewe rero ugiye kubagezaho aya makuru nk'uko bisanzwe ni Felix, nkaho channel yo ni P-Mining TV. Mbahaye ikaze rero aho muherereye hose. Niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro urasabwa gukanda subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo ikiganiro cyose giciye kuri uyu muyoboro kijye kikugereraho igihe. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, wakanda like ugasharinga bagenzi bacu kugira ngo amakuru yose anyuze kuri uyu muyoboro agirire akamaro umuntu wamenye uyu muyoboro. Mbahaye ikaze rero. Update y'uyu munsi ndagira ngo mbwire ku bantu murimo mugura Pi. Hanyuma update ya kabiri ndagira ngo nongere kukwibutsa yuko igihe cya Open Mainnet cyageze. Hanyuma update ya gatatu ni witeguye gute Open Mainnet? Mbahaye ikaze rero mukurikire kandi mwitonze kuko aya makuru ni ingenzi ku muntu wese umayininga Pi. Hanyuma rero amakuru ya mbere turahera ku bantu bagura kandi bakanagurisha Pi. Core team nubwo yashyizeho uburyo bwo kugura no kugurisha, ntago yatanze uburenganzira bwo kugira ngo buri mupiyona wese abikore uko abyumva. Uburyo bwo kugurisha Pi bwashyizeho na Core team, ndumva buri wese yarabusobanukiwe ko twavuze inshuro nyinshi cyane. Uburyo bwemewe ni hagati y'abapiyona. Ntiwemerewe kugurisha Pi yawe ku muntu utari umupiyona. Ikindi cya kabiri gihari, ntago wemerewe kugurisha Pi yawe ngo urenge aho uri. Urugero, ugasanga ugiye kugurisha Pi, ugiye kuyigurisha wenda n'umurundi kandi uri umunyarwanda. Ugenda ugurishe Pi n'umushinwa kandi uri umurundi, ngo ni uko wumvise mu Bushinwa hari igiciro kiri hejuru. Ibyo ntago byemewe. Niba ugiye kugurisha, gura hagati y'umupiyona n'undi, nibwo buryo bwemewe. Kandi ugurishe mu karere uherereyemo. Iryo ni ryo tegeko ryashyizweho na Core team. Ntago wemereye kuva aho uherereye ngo ugiye kugurisha Pi yawe mu kandi karere. Iyo tuvuze akarere ni igihe wambutse umupaka. Urugero, nimba jyewe ndi umunyarwanda nkaba Pi yanjye ibarizwa mu Rwanda, ntago nemereye kujya kugurisha Pi mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bintu mubyumve neza. Kandi wemereye kugurisha Pi yawe ku mupiyona umayininga Pi.
ngira ngo nongeye kukubwira yuko aka kanya iyi video isohotse kubera bamwe barimo bafungira amakawuti yabo bashinze bizinesi yo gucuruza pi. Dore ko mu Rwanda hamaze kuboneka umuntu bafungiye akawuti yiwe mu gihe cy'imyaka 20. Uwo rero numaze kuboneka kuko ubwo nimba bafungiye umwe n'abandi bari hafi aho ngaho. My friend, ndagusabye rero wikumva ngo amafaranga ngakubuze amahirwe y'igihe cyose. Tekereza nk'uyu muntu bafungiye imyaka 20, muri iyo myaka 20 ntazaba mayininga na payi yamayininze nta kintu izaba ikimumariye. Urumva ni ugutakaza igihe kandi mu buryo wikururiye. Icyo usabwa rero kurikiza amategeko n'amabwiriza agenga igura n'igurisha rya pi wamayininze. Aba rero ndabwira abantu benshi cyane mwebwe amapayi yanyu amaze kugera muri wallet. Wenda abantu amapayi yabo ataragera muri wallet bo baracyafite amahirwe, ariko nubwo ari amahirwe ushobora gusanga ejo wamaze gukora migration ugasanga ashyushye mu mutwe ati wabanza nkaryaho makeya. Ibyo rero bikore, ariko bikore mu buryo bwemewe. Hanyuma rero update ya kabiri murareba yuko Open Mainnet yageze. Uyu munsi turi ku itariki 17 kandi ku itariki 31 z'uku kwezi Open Mainnet iraba ibaye. Mupiyona aho uri hose, iyi tariki urayitekereza? Ese nimba uyitekereza, ni iki kintu urimo wiyubaka muri wowe? Ni ibyishimo rero ku bantu mwese mwamenye Pi Network. Ati kubera iki? Hari abantu benshi cyane bakeresheje payi bayifata nk'aho ari ikintu kitabaho, bayifata nka scam. Ugasanga abantu baramayininze bageze hagati bacika intege. Ariko w'aka kanya warwanye n'ubwo buzima ugakomeza ukamayininga ukarwana nabyo, umeze nk'umuntu, sibwo navuga ngo ukira, umeze nk'umugeni uri burongorwe. Buriya nawe ushonje uhishiwe. Niyo mpamvu rero Open Mainnet yisigasire, uyikurikirane, ejo utabura umunsi umwe ugasanga akawuti yawe barayiborotse. Urasabwa iki rero muri iyi minsi? Ni iki ugomba kwitwararika? Ibintu by'ingenzi ugomba kwitwararika, irinde akawuti yawe ko yajya mu makosa. Gerageza uko ushoboye kose akawuti yawe uyitware paka iyi minsi 15 isigaye irangiye. Nibura tubare 15 kuko wenda Open Mainnet niya kuri 30 tuzaserebura nibura nko ku ya mbere. Urumva yuko ku ya mbere ndetse ni nabwo tuzatwatangiye n'umwaka. Urumva rero ni amahirwe ku yandi. Nabyo tubisengera kuko buriya tuzabibara twabibonye, kuko ejo ushobora kumva witabye Imana utageze kuri Open Mainnet. Ibyo rero nabyo ni ibyo gusengerwa kugira ngo umupiyona wese azagere kuri Open Mainnet amahoro. Kurikiza rero amategeko n'amabwiriza agenga akawuti kugira ngo Open Mainnet ihagere akawuti yawe nta kibazo na kimwe ifite. Twakomeje twigisha ibintu byinshi cyane byatuma akawuti yawe uyibungabunga.
na n'ubu ndacyagushishikariza kugira ngo akawunti yawe izabe imeze neza kuri Open Mainnet, ku buryo uwo ari we wese wamenye Pi Network azaba yishimye kuri uwo munsi. Hanyuma rero update ya gatatu, ni Open Mainnet uratekereza iki, cyangwa ni ikihe kintu utekereza kuri Open Mainnet? Abantu benshi cyane rero barimo baratekereza ibintu bitandukanye. Hari abantu barimo batekereza bavuga ngo Open Mainnet ntayihari, ari bo bantu baca intege abandi bantu ugasanga barimo barakugusha mu ikosa. Ugasanga umuntu agushyuhije mu mutwe bitumye ukora amakosa muri akawunti yawe. Abo bacantege rero, wowe mupiyona aho uri hose, ndagushishikariza kwirinda umuntu wese yaguca intege agatuma akawunti yawe igwa mu makosa. Ikindi abandi bantu barimo bibaza, barimo baravuga ngo Open Mainnet ntayihari, kandi mu by'ukuri abo bantu ubirinde. Abandi ugasanga kuri barimo batekereza Open Mainnet ahantu bazajya gusereburira. Abandi bagatangira kwibaza ngo ese twebwe ko tukiri tentative, abandi tukaba tukiri muri KYC, abandi tukaba dufite verification atarakunda, twebwe duhagaze gute? Ibyo rero ni ibibazo abapiyona mwese muri kwibaza, kandi byose bifitiwe ibisubizo. Murihangana, iyi video iraza kuba ndende ariko uyikurikire neza ku buryo buri wese agomba gukuramo igisubizo muri iyi video cyangwa muri aya makuru. Ndagira ngo mbwire rero abantu bagifite ibibazo muri akawunti zabo. Umuntu ufite ikibazo, ndagira ngo wenda ikibazo gihari gituma wenda akawunti yawe ibura amahirwe kuri Open Mainnet ni ikintu kimwe. Ni ikihe? Kuba wowe ubwawe warakoze ikosa muri akawunti byatuma ubura payi zawe zose wamayininze. Ikosa rya mbere ni irihe? Kuba warahawe KYC, iminsi wahawe ikarangira utarakora KYC. Iryo ni ikosa ryatuma utakaza payi yawe. Ariko abantu muri tentative, abandi mukaba mufite ikibazo cya verification ya step ya gatanu. Abandi mukaba mufite verification ya number. Abo ngabo nta kibazo mufite, nta kibazo na kimwe cyatuma akawunti yawe iba iboroka. Kubera yuko icyo ni ikibazo Core Team izi yo ubwayo kandi igomba gukemura. Ibi rero byatewe n'iki? Core Team yashatse kuha sekirite iyi payi yacu kugira ngo igire agaciro. Tekereza nawe baramutse bafashe payi buri mupiyona wese yamayininze zose bagahita barekura bagashyira ku isoko. Byatuma ifaranga ryacu ribura agaciro, ugasanga riramanutse cyane. Hano rero byatumye bacamo ibice. Ubu nk'ejo bundi ntibizagutangaze, bamwe babonye Open Mainnet, abandi bakazabona amapayi yabo ikindi gihe. Bakazajya bagenda bayabona mu byiciro, kandi nako bipanze. Ubu nk'abantu bari tentative ntago bashobora kubonera payi imwe n'abantu zamaze kugera muri immigration. Ibyo rero byose bisaba kugira ngo ubikore kandi wihanganye. Murakoze rero, ndabashimiye.